Hocalar, talebeler, ana babalar, hartana harbabalar. Hoş geldiniz bizim mezun bayramımızga. Bugün bizim mektebimizde büyük bayram. Mektep mezunları o sonki konunu başlangıç mektepte geçirirler ve büyük bayramga sizni davet ettiler. 4 yıl devamında biz okuduk, bilgi aldık, terbiye aldık, birbirimizni tanıdık, birbirimizle bir aile gibi yaşap, şen evlendik, okuduk ve 4 yıl yaşayışını geçirdik. Ben sizni bu bayramla hayırlayım, gelecek daha çok sözler sizler için yankıracak mezunlar. Çok sağ olunuz bugün bizim bayramımızga gelgeniniz için bayramımızı. Yıl geçti. Şen, kıvançlı günlerdi. Biz okuduk, bilgi aldık, endi mezunlar olduk. 4 yıl devamında biz beraber yaşadık, birbirimizle bayağı evlendik. Bu acayip günleri biz bir vakit unutmayız, sıcak sözler ise birbirimizle anayız. Полюбили мы друг друга, дружба крепкая у нас. Вместе с нами наша дружба переходит в 5 класс. Сегодня день у нас такой и грустный, и веселый. И мы прощаемся с родной своей начальной школой. Başlangıç mektepte şen yaşadık, yırladık, oynadık, resim yaptık, talim aldık, çiçekler yasladık. Neydi güzel mektebimiz? O, ikinci evimiz. Dostlarım, ben pek yalvarам, onu daim seviniz. Meydan mektep azbırında kelin balar oynayır. Bu bahtlı yaş çağında oynap kulüp doyayır. Biz bahtiyar balalar ilim alıp ösemiz. Çiçek gibi vatanımı can yürekten sevemiz. Sağ olun talebeler. Endi sizler için bir bahtiyar balalar. Çiçek ya, çayırlardan dallardan.
Saygılı misafirler, Kırım'da yaşap ve Kırım hakkında aytmamak bu men belesem yaramay. Elbette biz Kırım Tatar olup Kırım Tatar mektebinde okuyumuz ve bu yıl gururlanamız. Bizim hartana ve harbabalarımız Kırım'da yaşamağa, öz tilini bilmege ve ana mektebinde okumak için çok hasretler çekenidiler. Onun için elbette vatan hakkında aytmak isterdik. Vatandır budaklar, denizler, ozen gülür çökraklar. Vatan bizim ken yaylalar, yeşil çöller, otraklar. Vatandır bu serbest otel, bahçede bülbüller, halk roluna sviralася, top açar al güller. Vatandır bu ana toprak, ecdatlarının mekanı. Vatan için feda olsun her bir Tatar'ın canı. Daha bir sözler aytmak isterdim. Vatan ikinci anam. Elbette ana hakkında. Bu bayram olmasaydı ve biz bunda oturmasaydık analar olmasaydı. Sizlerge analar, sizlerge hartanalar, her bir kadın için ana olmak bu pek sevinçli imkan. Ben belesem ve öz talebini bunda görmek için pek sevinçli bir gün. Onun için analar için sözlerini de aytmak isterdik. Ana evinin çırağı, onun sönmez ocağı, sofralarının buluğu, evlatlarının tokluğu. Ana yurtның direği, insanların melegi, çiçeklerinin kokusu, cennetinin hoş kokusu. Sağ olun. Ah ana anacığım, benim güzel çocuğum. Ah ana anacığım, mis gibi koku açar. Ben kulağımı açar. Güzel anam seni ben, canım kadar severim. Sen benim bildiğimsin, ellerim öperim. Şimdiki sevgini hiçbir şeyden ölçmem. Bu sevgi senin sevgi, dünyaya değiştirmem. Sağ kadınımızda anam yerim. Seni,
misafirler eldi Nevbet hocalarımızga geldi. Çok sağ olun sizge hocalar aytmak isterik. Bizim 4 yıl devamında bizge kol tutkan Elmira Dileverov'nun İngiliz dili hocası, Ferhat Nurievich, Alime Hasanovna, Aydar Hoca, bizge her vakit yardım etken İsmail Baziyerovna ve bütün mektep hadimlerine de çok bizim birinci hocamızga da Kasımova Riyana İsmetovna'ga çok teşekkürler bildiremiz sizge. Bizge kol tutkanınız için, bizge yardım etkeniniz için. Hocalar bu sözler sizler için. Звенит звонок веселый, уходим в 5 класс. Спасибо вам, начальный, мы не забудем вас. Sağ hocamız bizge anaydınsı. Endi büyük mektep bekley, okuyacağımız sınıflar. Çok sağ olun. Hocalar sizler içindir. Спасибо вам, учитель первый наш, за огромный труд, что нас сложили. Конечно, мы не первый ваш, и все же мы любим победить. Sağ olun hocalar, sizni sevemiz bir canlarını ahırsak, afu etiniz bizni. Teşekkürler hocalar. Biz sizni hürmet etemiz. Biz için rahatsız olasiz. Sağ olun sizge aytamiz. Aziz talebelerim, mektepnin birinci basamağını bitirdiniz. Okul yılları tez uçup gitti. Onlar çoğusuna beni öğrettiler ve sizni öğrettiler bu yıllar. Bugün sizni özgüren men. Uğurlu yıllar olsun. Yıllar geçsin, yıllar gelsin. Bilginiz daim artsın. Sizni candan alkışlayın. Yürekten çıkan sözler. Açık yollar arzulayın. Sevimli talebeler. Endi sizler için vals.
бізге сөз бермек. Selamünaleyküm sayılı analar ve babalar. Mezun bayramınız hayırlı olsun. Çok sağ olunuz bizim mektebimizge balalarınızı getirgeniniz için. Çok sağ olunuz. Мне надо, bizim talebеlerimiz оправдать все наши надежды. Они будут всегда говорить на крымско-татарском языке и будут гордиться, что они крымские татары. Когда вы пришли первый раз в 4 класс, я вам на 1 сентября сказала: «Хош келдіңіз біздің балабан, шен, түлбер айлемізге. Бүгін мен сізге айтам, хош келдіңіз, бүгін бірінші адым етесіңіз. Біздің ақиқаттан да балабан, шен, түлбер, бүйік сынып айлемізге. Хош келдіңіз, сізге айтам». То есть благодарственная песня, да, наверное, хотела говорить? Енді нербет келді, мезунларымызды тағдырнаменен тағдырлайық. Мектеп оқу тәрбие ішлерінде актив іштирак еткені үшін Идрисов Артур Русланович мүкафатлана. Мектепнің оқу тәрбие ішлерінде актив іштирак еткені үшін Чардахчиев Имран Рустемович мүкафатлана. Ситаблаев Халил Русланович. Табанова Эмине Меметовна. Алиев Эльдар Экремович. Абитов Сервер Энверович. Урунова Эмине Ситьяяевна. Исмаилов Сулейман Исмаилович. Асанов Ильяс Диляверович. Холмирзаева Бия Айдеровна. Сергали Амина Аликова. Максудова Эсмира Серверовна. Таирова Эдия Айдеровна. Джабарова Эмине Серверовна. Салимова Самира Ленуровна. Феддаев Эдем Энверович. Мемедиминов Эмиль Григорьевич. Мемедиминов Назар Григорьевич. Марцинишин Милан Денисович. Карачуль Хатиже Асановна. Карабаев Эмин Айдерович. Курбединов Эмир Ридванович. Мамбетов Эдем Лемарович. Ибрагимова Фидан Мир Ибрагим Кызы. Емельяненко Карен Александрович. Енді Невбет ана бабаларымызға келді. Сіздер үшін teşekkürnameler müdüriyet tarafından verilecek. Мемедиминов Григорий Сергеевич, Мемедиминова Афизе Смаиловна, балаңызға милли ан тербиелегеніңіз үшін, мектеп ішлерінде актив іштирак еткені үшін, там зацепилась, да. Мектептің оқу тербиеви ішлерінде актив іштирак еткені үшін Джилеев Эмир Назимович. Мемедиминов Григорий Сергеевич ve Афизе Смаиловна, балаңызға милли ан тербиелегеніңіз үшін, мектеп ішлерінде актив іштирак еткені үшін, мектеп müdüriyeті сіздерге teşekkürler білдірем. Беглы Гульнара Мустафаевна. Балаңызға милли ан тербиелегеніңіз үшін, мектеп іштерінде актив іштирак еткені үшін,
мектеп müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Мамбетов Лимар Абдулганиевич, Мамбетова Лилия Абдурашитовна, балаңызға милли ант тәрбиелегеніңіз үшін Мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Максудов Сервер Исметович ve Асанова Севил Изетовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Çok sağ olun. Олбегова Назифе Айдер. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Çok sağ olun. Карачуль Асан Шамильевич ve Карачуль Алиев Феруиновна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Емельяненко Александр Михайлович, Емельяненко Илона Борисовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Жилеева Мавиле Диляверовна. Наша ученица. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Sağ olun. Джапаров Сервер Арифович ve Джапарова Азия Исмаиловна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Sağ olun. Асанов Дилявер Сейдалиевич ve Асанова Диляра Ярикуловна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, мектеп işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Çok sağ olun. Алиев Экрем Сейдалиевич, Алиева Диляра Абдулкеримовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler. Абитов Энвер Серверович ve Абитова Эльмира Абибуллаевна. Это наш ученик. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Sağ olun. Таиров Айдер Амдиевич, Таирова Зера Юнусовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Начальник вас дверь ломать не будут. Аметова Эльвина Рустамовна, Мамутов Ахтем Сейдаметович. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Ситаблаев Руслан Ахтемович ve Аптышева Линия Шевкетовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Çok sağ olun. Тапанов Мемет Аметович, Тапанова Алия Мугазесовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Ибрагимов Мир, Ибрагим Мир Вагифоглы, Бекирова Диляра Рустемовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Sağ olun. Фетаев Энвер Рифатович, Фетаева Зарема Халитовна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Идрисова Нияра Мустафаевна. Балаңызға milli ант тәрбиелегеніңіз үшін, mektup işlerinde aktif iştirak ettiğiniz için mektup müdüriyeti sizlerге teşekkürler bildiriyor. Sağ olun. Холмирзаев Айдер Сейтасанович, Холмирзаева Эльмира Мустафаевна.
Балаңызға милли ант белгілеріңіз үшін мектеп ішлерінде актив іштирак еткеніңіз үшін мектеп мүдіресі сіздерге тәшеккүрлер білдіреміз. Чердакчиев Рустем Мустафаевич, Чердакчиева Лилия Венеровна. Балаңызға милли ант белгілеріңіз үшін мектеп ішлерінде актив іштирак еткеніңіз үшін мектеп мүдіресі сіздерге тәшеккүрлер білдіреміз. Исмаилов Исмаил Изетович, Вебайман Севиля Неметовна. Балаңызға Карабаев Айдер Сиридонович, Карабаева Ленура Мустафаевна. Балаңызға милли ант белгілеріңіз үшін мектеп ішлерінде актив іштирак еткеніңіз үшін мектеп мүдіресі сіздерге тәшеккүрлер білдіреміз. Урунова Назифина Римановна, Урунов Сейтяя Аметович. Балаңызға милли ант белгілеріңіз үшін мектеп ішлерінде актив іштирак еткеніңіз үшін мектеп мүдіресі сіздерге тәшеккүрлер білдіреміз. Ну, 4 класс принимаете Саховсын Ленара Ильичевна, до Дилдеваманда, с ним в жизни всякое, да, бывает, и где-то ругалась, и где-то обнимала, и любила вас. Она будет вашей второй мамой, я вам об этом еще раз говорю. Но теперь у вас будет папа. Принимайте Рифата Ильичевна, ваш классный руководитель. Saygılı misafirler, söz ana babamızga, babalarımızga verilir. Oca ana, terbiyeci, sevip anlayan insan, oca sabır, ahlak, akıl bilip öğretken insan. Sizge temenna edemiz, canım Lenara hocamız. Sizni saya ve sevemiz. Sizge hürmet, şan sonsuz. Okuv, yazıv, ilim fenni öğrettiniz ballarga. Mektep degen büyük evni sevdirdiniz olarga. Sağ olunuz. Kolay gelsin. Her gün her bir işiniz talmak, yorulmak bilmesin. Gönlünüz, yüreğiniz. Saygılı Lenara hocamız, sizge Allah'tan havi sağlık tilep, daha çok yıllar devamında öz işinizni devam edip, ahlaklı, ziyalı ve muvaffakiyetli nesiller yetiştirmege can yürekten dileyimiz. Eminim talebelerge aşıladığınız bilgiler ileride vatanımız, halkımız için gerekli balacıklarını, insanlarını yetiştirir. Sizni sevemiz ve sizinle pek gururlanamız. Elbette bizim balacıklarımızın olğan bilgiler bu sizin emek ve sabırınız sayesindedir. Sağ olunuz hocamız. Siz bizim yüreklerimizde ve bizim balacıklarımızın yüreklerinde her daim kalacaksınız. Sağ olunuz. Endi saygılı misafirler, bizim hocalarımız var, administrasiya, bu bizim direktorumuz Mubira Rustemovna. Saygılı Mubira Rustemovna, sizin işiniz en büyük teşekkürlerge layıktır. Siz gibi hocalarla eminim bizim geleceğimiz pek parlak olacaktır. Sağ olun, çok sağ olun. Endi mındaki herkes bilir ki bizim iki hocamız var idi. Birinci hocamız bizim bu birinci sınıfı, daha doğrusu bize baştan Lenara Recep'le başladı alıp varmaya, işte bilirsiniz mektepke hazırlık derslerini. Ama daha sonra Riyana İsmetovna bizim hocamız oldu. Onun için iki hocamız mümkün demek. Onun için saygılı Riyana İsmetovna, bizim balacıklarımızın birinci hocası siz de olasınız. Sizin yeriniz yüreklerimizde ayrı yerini alan ve sizge sağlık, selametlik dileyimiz. Sizni sevemiz ve unutmamız. Çok sağ olun Riyana İsmetovna. Elmira Dilever'in elbette
bizim bağışçılarımızın algan bilgiler. Bu bizim bütün hepsi hocalarımızın emekleri ve sabırları sayesinde. Çok sağ olunuz. Biz sizge de çok teşekkürlerimizi bildiremiz. Sizge çok minnettarız. Buyurunuz Hafize. Çok sağ olunuz herkesine seviyoruz. 4. sınıfı unutmayacağız. Çok sağ olun. Şimdi bizim mezun bayramımız sonuna yetti. Ve son yerini bağışlayıp sizge. Mezunlara bağışlayıp. Почему-то нам грустно немножко, ведь мы 4-й окончили класс. Мы покидаем начальную школу, где беззаботно года пронеслись. Где интересной была и веселой такая сложная школьная жизнь. До свидания, милая, добрая. Школа, где любили нас, как родных детей. В этот день спасибо мы скажем на прощание. Свет твой добрый сохраним мы в душе своей. Самый первый любимый учитель, чуть-чуть печален и вовсе не строг. Мы просим вас, вы для нас проведите последний раз самый главный урок. Конечно, все мы пока еще дети, но будет жизнь в наших чистых сердцах. Ваш добрый взгляд, что так ласково светил, и все слезинок в любимых глазах. До свидания, милая, добрая начальная школа, где любили нас, как родных детей. В этот день спасибо мы скажем на прощание. Свет твой добрый сохраним мы в душе своей. Çok sağ olun. Şimdi sonki sözlerim öz talebelerime aytmak isterdim. Saygılı talebeler. Her birinizni men can yürekten sevim. Her birinizni men hiçbir vakit unutmam. Çok sağ olun. Bu 4 yıl devamında beraber. Eğer de canlarınızı ağırtsam, siz de beni affı etiniz. Ben sizlerge her vakit kol tutacağım. Her vakit 11. sınıfını bitirgeniz kadar sizden beraber olacağım. Her birinizni seveceğim ve hayat yolunda her vakit sizin hayat yolunuzda yüreğim siz ile olacak. Çok sağ olun sizge talebeler ve ana babalar. Saygılı ana babalar, çok sağ olunuz. Bu 4 yıl devamında pek yaxşı sınıf. Bunu ben gerçekten aytam. Analar bana kol tutkan, her vakit yardım etken. Çok sağ olunuz analar, babalar. Ben bilesem birbirimiz hakkında sıcak sözler bütün ömür, bütün yaşayış devamında aytacağımız birbirimiz hakkında. Ve gelecekte sizin torunlarınız endi bizim mektebimizge gelecek,
okul ve bilgi alacak. Çok sağ olunuz. Siz sağ olun. Sağ olun Söyle hocam, sizni unutmam. Nasıl şiiri biz ezberledik. Anamın elinden elimden aldı. Gözlerime baktı. Tibisi bile. Onun öğrenleri aşağıda kaldı. Görüncü ocakçı. Her şekliyle. Dakikada sağda. Gözünü kuruya. Kim ne yapanını nasıl yaptı ya? Cevap vereceksin. Yaşar geliyor ya. Cevap vermesiniz ya. Bu siye. Ручка меня. Sağ olun Silinar hocam. Sizi seviyor musun? Kiri kedi. Siz hepiniz bir diyersiniz.
Hadi. Kızçıklar, hediye. Hediye. Hatice. Aç tatlı olsun. Hürmetli hocalar ve ana babalar, bu sizni mezun bayramınızdan can yürekten hayırlaymiz. Birimiz davetleri alkışlarken sizden hayırlayıp mezunlarımız. Еще громкие аплодисменты вам, девочки, мальчики, все любимые родители. Hocamız Sevinç'e alkışlar size. Çok sağ olunuz. Maşallah, bu sizin devam ediyoruz. İdem bakın, idem. Быстрее. Машалlah, и пересаживаемся на белый лимузин. Готовы? Как ваше имя? Как вас зовут? Имранчик, одолжите нам телефон, сделайте нам фронтальную съемку. Помоги. Мальчики и девочки, мы запишем сейчас видео для Имранчика, правильно? Сделаем большой круг и запишем одно видео. Давайте, готовы? Все собираемся в большой круг. Поближе, чуть-чуть подальше, чуть-чуть. Пока тренируемся, всем видно? Выпускники, мы вас поздравляем! Лучше, чем девочек, хорошо. И становишься вперед, хорошо, первым. Маша, так со всеми, пока у нас первые ребята не окажутся снова
было первое, ясно? Так, раз, два, три, добрые начали. Наверх, ключ наверх и еще. Оу! Еще. Осторожней. Не бросайте, просто друг другу передавайте в лавар. Вот так. Свои руки подними на колени, опусти и коленки вправо-влево перемешно разведи. Руки тоже вместе, колени играй, а когда наступит время, сразу замирай. Замри. Мальчики. Молодцы какие! Давайте еще попляшем. Вот это. Очень круто, мы продолжаем. Молодцы, мальчики, хорошо, молодцы. Дальше идем, дальше. Мы дальше продолжаем. Танцуйте, значит, трек. Хорошо. Молодцы, класс. Замечательно, мы двигаемся дальше. Сейчас еще чуть-чуть, и мальчика
сюда. Так. Давайте еще дальше. Замечательно, мальчики. А теперь, смотрите, по очереди. Кто активнее всех двигается из мальчиков? Идемте сюда. Идемте. Так, он сейчас под музыку показывает движения, а вы должны повторять их. А потом, девочки, кого-то одну из вас вызываю сюда. По очереди. Мальчик, девочка. Быстрые танцы, любые, которые вы знаете, рандомные движения. Поехали прямо сейчас. Хорошо, красавчик, девочки, один кто-то сюда. Быстро. Любые движения, поехали. Мальчики, готовимся. Давай, любые, как ты знаешь, поехали. Молодец, просто лучше. Мальчики, оп, дальше поехали. О, нижний вверх, здорово, Саба, вот это здорово. Подождите, девушки, пожалуйста, смотрим. Сейчас приглашу. Красотка, пожалуйста, возвращайся. Пожалуйста, оба! Просто молодец, тут там Пелитенов живите, да, есть. Кто следующий, пожалуйста. Молодец, пожалуйста, Рома! Вот это да. Ну ты крутой! Да, собираем всех здесь, мальчиков и девочек, общий танец. Общий танец, поехали! Мальчики, у нас сегодня мини-дискотека выпускников. Давайте, собираемся все. Большой круг, а потом сужаемся в маленький. О, поехали! Мальчики, мы вас ждем, без вас дискотека никакая. Идем. Идемте, здесь свой круг будет. Воу, свой круг. Это другой район. Поехали. Молодцы, хорошо. Мальчиков пора, знаешь, проверить, какие они сильные. Мальчики, не расслабляемся. Команда мужиков, отходим вот сюда. Девочки, принцессы, а вы там оставайтесь. Сейчас мы кое-что говорим. Держите. Стоп. Держите. Пока не начинаем. Стоп. Несколько сильных мальчиков. Пройдем за девочек. Несколько сильных мальчиков. Стой. За девочек пройдите кто-нибудь. Один или два мальчика. Выбирай. Так, кого-нибудь побольше кого-нибудь выбери. Стоп. Разом не начали. Да. Видели, как вначале девушки вас выиграли? Видели это? Ой, черт взяли, это просто супер. Все, девочки, вы просто лучшие, красавицы, мальчики. Хорошо, вы сильные, хорошо. А какие вы
Давайте проверим, какие вы гибкие. Снизу нужно пройти, не задев канат. Не сталкиваемся. Красиво. Ниже. Все, еще ниже. Пониже давайте. Ага, кто-то как будто попался. Давайте еще раз. Еще ниже просто. А что, по полу ползать будете? Это читеры какие-то, да? Оу, что за сальто, мальчики? Хорошо, я думаю, достаточно, ребят. На этом мы не ставим точку. Давайте чуть-чуть отдышимся и попробуем отдохнуть, но с пользой. Стоп. Попейте водичку или сок, а может быть детское шампанское, не знаю, что у вас есть, а мы продолжим прямо сейчас. Поближе. Девочки, поближе вставайте, вот сюда прям голову нужно засунуть. А, выдаем? Девочки, кто еще не фоткался? Вы все равно сюда не помещаетесь. Кто еще не фоткался? Давайте, по одному.
Все, похлопаем.